Di napalabas, inawagan ni Crisilda ni Victor, katimbagana asan na amaawat ti jijaya na at tulong, panggap iti panangisak lang ni Tuna kadakwada. Gapoy ti dayta, nagparikot ni Victor, tasan na akayat amabalod ni Crisilda. Ngem iti panagsarita da kini Jorin, imbaga ti baro iti amana, nga dapay sa bali a pamuspusan, tapno matulungan da dagiti agama a Crisilda ken Mang Damian. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Daddy, kaputa sana kaya't nga ti Criselda ng ikantay da iti libreng abogado da. Kaya't adapay sa bali nga kapamuspusan, tapno matulungan tayo da. Anya, iho? Tulungan tayo da iti pinansyala kasapulan da. Mayat tinapanunot mo, iho. Kaya't ko. Inakto nga ro da nag-withdraw. Dad. Tano awatan da ti kwarta nga itulong ta kadakwada. Isudan ton ti agbirok iti abogado da. Aniya, tinangag ko ako nam, abogado da, kunam jurin. Mami? Apay, da kayo ka di tinagsapol iti abogado da Criselda kan lakay dam yan? Saan, Mami? Di malada na mapampanunot mo, Tuna. Anya nga ro di pagsarsaritaan nyo iti anak mo. Abogado kung kunayo. Ibagaklatan ti abogado na. Apay, di ka palagsa, Victor. Ti abogado, ti pagsarsaritaan may kinidurin, Tuna. Uwan, kasta ngagpaiso, Mami. Kulak iti anak ta. Analaing ni Attorney Solomon nga abogado. Kat posible ang mapabalod na da Criselda kan Mang Damian. Sigurado na ita, Victor. Paninanang iti ahensya ti gobyerno amang mangtad iti libreng abogado. Kadag iti marikrikat. Saan mo't ngamin akayat ni nanang di kinasaritan ni Uncle Victor ang abogado. Kanang ura ni Lolo. Pinamat kayat. Tanong amuan ni Ma'am Chona. Sigurado nga at agumayab kap ti pungtot na kata kami. Di kampanilya ka nung abogado. Yamang abogado ko makadalolo kininanang. Medyo rin tumawawat. Hello, Jurin? Elisa, agyamanat ta sinong batang tiawag ko. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kong ipakada nga umayak ita dita balayo. Anya? Apay? Anda umay ko ibaga. Kan updated ko kaninanang mo. Anya dayta? Di tanton balayo ti pangibagaag. Awan ni nanang. Anya? Ada na panan na. Sa dino? Napan iti ahensya ti gobyerno, amang mangtad iti libreng abogado kadag iti marigrikat. Anya? Umay kan tulangan ninton malam, Jorin. O sige. Inton malam lang arodan ti umay ko dita. Wan, Jorin. Kastalaan. Kasla makikita ko ang tinakapimpiman alaga ni Elisa. Apaman ang mabalod ti inakan apong naalakay. Ya, ni Abogado Solomon.
Hello, attorney. Agpaiso? Nayulin ti darom? Kat... sige. Nasaya at launay. Mayat no ni Judge Gonzales timang dengag kan mga dal iti kaso. Gayam ko dahi ta, Judge. One. Sige nga rutan. Bye. Ay, dandanin. Dandanin, tipan na kay balod dala kay Damian, kin Criselda. Ne. Di ko sinidyorin jarimwar. Sa di naman nga tanti papanante anak ko. Nanang, isardeng nyo pilang detar aramidan nyo, tada ni Jurin. Kayat na kayo kano makasarita. Anya ti bagana. Diya ka mo, nanang. Si kalatan ti makisango kan kuana. Angam da kayo ti gagara na. Iso nga, umay kayo kumata, kasarita na kayo. Sa dino ti ayan na. Pinastrek ko ni ti balay, at dan iti salas. Anya? Alan, nanang. Panawan nyo pailang talablabaan nyo. Tingkay pailang sangwan ni Jurin. Sige. Ingkalatan iti ayan na. Sumaruno akton. Wan, nanang. Madlaw ko na dagsanlat at tirik na ni nanang kin ni Jurin. Gapoy ti panangitarom ti inana katakwata kin ni Lolo. Agyaman ta sinangundak matlaang Auntie Criselda. Anya nga minti gagaram. Tay may kamanan dito'y balay. Saan kami makainda ka ni Daddy amang pampanunot? Gapoy ti panangitarom kada kayo ni Mami. Saan kami amabutang iti panangidarom ni mamim kada kami? Kaya't da kayo atulungan, Auntie. Adat abogado mi ka ni tatang. No kasta, ikan na kayo matlaang ti ahensya ti gobyerno anapanan nyo iti libre nga abogado? Wan. Iso nga ibagam ka ni dadim. Adinan ipilit ti kinasarita na nga abogado. Walang ti. Kata nga'y pagkadkadan nyo di abogado a kinasarita ni Daddy. Tulungan da kayo lahat nga roda ni ti pinansyal. Anya? Lapan nag-withdraw ni Daddy ti bangko. Kat awatin nyo kumaday ti tulong mi. Nga bandel a kwarta. 100,000 pesos na ito, Auntie. Kat nagkurang tuman, layunan min tupay. Lading itat jurin. Ngamjak kayat nga awatin day ta kwarta. Anya? Pati ka di da ito pagkadkadan nyo. Nagaputag saksak bayak laang. Saan to ama-amuan ni Mami da ito atulong mi kada kayo, Auntie? Awan ti palimad adin tumatlaang lumtaw jurin. Auntie? Iso alading itat. Tsak mabalin nga awatan dayta a kantidad. Hello, Chona. Nakawag ka man. Kaputa kayat ko adamagan, no di tapalayo ti mayan ni Jurin. Mas dawag king ka. Anya ko matiumayan na ditoy. Saan nga mimay? Napanan nga rod di anakon. Si kagid di. Ay, uri ka di ti asawam. Saan na nga mutihan na?
Tinamag ko kan kuana. Ngam ko na saan na nagpagkada kan kuana ni Jorin. Kaslam mo ko dayan na no sana nagpakada. Anya, sa dino ti atapo man na pananda. Natural. Napani ti balay ti ay ayaten na wenno katugangan tubi balay da Crisilda. Salpag! Sana mabalin! Oh, adda kad maramidam no adda ni Jay. Sana ka mamati nga Jay anda siya tinapanan na tagagurgura na da Jay babae. Ang mga doy nga paiso tinapanan na. Inaksurutan ninyo na Elisa. Sige, tuna, surutan ti anak mo, ta amangan numayaw, awa, nakaslaubing. Sige ka, Rodan, Dominic. Bye. Bye. Anyalakit din na kito yatatawa. Mariknak, kasaunay apong tot na. Jonah, apa ya kas kalagap apura? Ada papanak. Sa dito ti papanam. Lading itak. Jak ibagakan ka. Tapay? Dinaktaktakan, Victor. Sige, papanak ko. Basta uri ti partak na napimanaw. Papanan na ta. Jurin, perimor kamatan iti balay mi. Napanaklabit gimatang iti merienda tayo. Angam ada kamatan iti arubayan. Nalpas kami na nakapagsarita ka ni Mamim. Iso nga gawid ako man. Anya? Imbag man tanabutan ka pa'y. Madamdama ka pa'y nga gawid. Tag merienda tayo pa'y. Umay ka, intapay langit yunag. Dito'y talatan na rubayan nyo. Dito'y kan nagsarita. Anya? Napanan yung tuloy ni nanang mo ti aglaba. Kasta ka di. Inaktulat na nga rodan idanon to meriendana. Anyat nagsarita nyo kininanang. Saan naman ang nga inawat ti Idi Jaya mi atulong? Anya? 100,000 ti papa ita ni daddy atulong mi. Hindi pa nangidarong ni mami kanakwada kan lolom. Ngam, di matlat taawatan ni nanang mo. Ada nga minan libreng abogado takin ni Lolo. Uray pa'y. Kasapulan dalat pati kwarta. Agsaksak pa'y laang ni nanang. Kunakmat na saan to ama-amuan ni mami da ito nga itulong mi kada kayo. Isublimlatan ka ni dadim daytakan ti dad, Jurin. Saan, Elisa? Anya? Pangipan ang marod iti dayta. Gapot na sana kayat nga awatan ni nanang mo. Sikalatan ti mga awat. Anya? Ala, tapno adda madadaan nga itad mo ka ni nanang mo. No kasapulan dati kwarta. Pagtoy. Ha? Awatan mo na iti kwarta. Lading itak, Jurin. Anya? Pati sika? Di mo awatan to itad mi atulong? Sigurado akaguran akto ni nanang no awatek dayta. Ngam kasapulan nyo ti kwarta. Uray pay. Tiyak kaya't nga awatan dayta a kwarta. Taamangan kit dinoy baganto ni mamim. Agun kun tawayak ti pan nakirelasyon ko kan ka. Asideg ako ni ti balay da Elisa.
Agsaga na lang ni Jorin no pudlo nga iti balay da Elisa tinapanan na. Dahil tiyan ti balay da. Paginayad kung tilugan ko. Isardan ko dito eh. Ha? Pudlo. Pudno ti atap ni Dominic. Di tabalay da Elisa ti tinurong ni Jorin ta da ijayan ti kotse na. Imparada na paya mismo iti unag ti inaladan. Ha? Ang busina iti agsasaruno aging gatrumwar. Nga. Jurin, ni Mamim, iso day jagbuspusina itiruwarti inalatan mi. Iso nga pa iso. Jorin! Agawid ka no di mo kaya't nga ang horamentado ak ditoy. Ha? Nakita na agsarsarita ta dito arubayan mi. Katpukpukawan na kan nga agawid. Wala yan ni Mami. Mangibabain. Saan na ka di pa'y nga agawid? Dito'y akong ngagyan, Mami. Anya! Jurin, saan mo kuman nadagdagan pa iti pungtot ni Mamim? Agawid ka kuman. Ulit naman din nagang, Jorin! Sige. Agawid ak na Rodel. Diyak kaya't ngeraman na kayo man ni Mami ang pagpupuntutan. Yola, apay ngagpungpungtot ka si Magpait? Talagang agpungpong tutak, Victor. Naggapuam ka niya. Ije balay da Elisa. Aniya? Naggapo ka iti balay da Elisa? Kat isuda ka di ti pagpupungtuta mo si Magpait. Saan? Sino nga rot? Ni Jorin. Agasam, ije kaayap tinapanan na. Anya? Ay sus, Oh. Daksen. Jaklay, Nabikingan ni Jorin. tagarop. Ngay ti balay da Elisa tinapanan na. Idirin mo ardi ti balay, ije gayam di tinurong na. Sa tinong harurin tayo ni Jorin. Sumarsaruno kanyak. Apay nga wampay. Nakita ka rin mo tayo ni tinaladan da Elisa. Oh, No si Marnukan kakit, adda ko man diti balay. salbag kiti. Amang ano nagsuble. Awagak ni Elisa. Aniya? Namagak kan kwa na no nagsuble dyan ni Jorin. Ay na Elisa, dayto yan ti kunkunak. Kastaw na iti pungtot ni Chona ti panakadanon na kanidyo rin dito'y balay. Wan nga rod, nana. Apay ngamin, di matla agawid ang nadagos ni Jorin itay nakapagsarita kami. Agawid ko maitin. Apag iso matasumang pata ka na pangimatang iti merienda tayo. Iso nga inyawis ko pailangkan kwa na ti kinatang ko. Sigurado nga aga pa damanan nga agina, iti iya ay ni Jorin dito'y balay. Lakit ti nana. At daw mo awag. Ni Ma'am Chona. Apay nga tanga umawawag. Sige, sungbatam kat amuam na niya ti ibagana. Wan, nana. Hello, Ma'am Chona? Naimbag, tasan ka nagbutagan ng sumbat iti awag ko. Anya ti pagayo, ma'am? Apay, nagsubli ka din ni Jorin, di na balayo? Ha? Saan, ma'am? Di ka gulbod. Ma'am, saan ka gululpod? Apay nga rugawan pa'y dito balay. Daytan di siya ka mo, ma'am. Salbag, di mo padpadasan ilumang kanyak danak ko. Iti ka ano man? Diyak to pulos aramidin dayta iti anak kiyo, ma'am. Sa dinungar dinapanan ni Jorin. Talaga pagpungpungtutan na ka. Diyak ka mo. Awanan dito balay mi ni Jurin.
Anya ka di nga minti may ginagkarat yan ako dita. Ha, Elisa? Ha? Kuha, Mama. Sumabot ka! Anya si Rinanda ni Jorin dita palayo. Diyos ko, anya nga dati ipagakin ni Ma'am Chona. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.